thoma ndiri pedzisari ende zvine navona kane azvifari abende kona neti gudingaita. I'm original, niggas replicate. If it sound like me, he'll duplicate. You want smoke with me, that's a piece of cake. He's a hot box, but I suffocate. Yeah, who got them rapping like this? Who got them trapping like they wanna smack some? Who got them rapping the culture? Who got them surfing away? Give me my flowers so I can smell them. No way to put them on my grave. I am the face of the culture. I am who paved the way. I'm the reason why most niggas doing it, but somebody scared to say it. I entered the game, I influenced it. Now most of these rappers my sons. Yeah, edzisera nazvenda thoma ndiri pedzisari ende zvine navona kane azvifari abende kona neti gudingaini na tina ndavori strata zvinividzanyi ndikudisainiri ndigudise vanji vatu vangu isvauri zvibvagai naini nauri didaftisa badi. So then the anthem wasn't ours, it was for the people. But you had to claim it for yourself for selfish reasons. Can't count how many times my pops told me to stop with these features. I hope the benefit of that could have been beneficial. It's always been people's for the people, my nigga. Sango trajitu, javatu, jatina. But I still bleed for the streets. Cause I ain't really about no beef. You know I do this for the culture. Mean when I say what I mean. And yes, I mean it when I say that I'm more than a king. I'm original, niggas replicate. If it sound like me, he'll duplicate. You want smoke with me, that's a piece of cake. He's a hot box. Zvikoro namba zvarve yapedzika yafumo neyamaro zvazvino miniti ugonyisa chotholi vachoteka waraina uri ndiya wari yotoma toma pera ngapa ndichibuya ryabvira panza nambeka yamshumo Leon 89.1 to 102.4 Youth Forum na CRG ndiyafumi nayashumbe zvazvino miniti ubva choteka warakana kantori uli vachoteka waraina uri ndiya utoma Vembe FM 89.1 udaka www.femcast.co.za/Vembe P-Post. Yeah. Ndosvika ndatamba chipidha pala cha luimbo rune uyanga zvine ndadhivisa zvone arutubva. Yeah, nauri uri luimbo nauri rarudobva kana rusibve vavosatuva na decision yoraro. Dash instrumentals. Hey, Dash. Naini Dash mara. Hey. So Dash the recorder zvitu. Aza kufale kurwa. The poster ka WhatsApp yawe. Yeah. Usatuva nantu and well, ne wambango I duvalera recorder rimbo. Yeah. I think ndandina zvitu zvinenda konyongo zvibodha kama iki so. Yeah. I don't really think then tiri wa recorda jetu usichivise kana whatever you know. Yeah. Okay ari archomea yeah arisaru daka urilo likisa ni Maria basically ila urarimba rongopera ndi demo ndi zvitu zvisatupera wazvo asi zvitu zvine zvanga release ya zorala mbuso kurwana iva ya uri ndi mini choni tutuwedza uri kamsini kono swika une na foreign kuti yo bula line dzine kamsini swika ina dzibura. Okay. Ndofonela feeling. Yeah. Irali Tomel. Ndizwana. Ndo budzo feel ko release album ino fee for the batch. Yeah. Ine okay ndi cheka ndi wana ungono fee for the people. Across wa people nga ifilo fee batch. Yeah. Zwine ndi amufonela feel. Ndiri yo feel. Ndikubona hapa noni inini chikubvisa album ine ya shumisa slogan changa. Yeah. And then the for ninokuita hela pattern ine nono the ita before throughout the years. Yeah. And zvino ndikubona zvika the continue zvila zvitu zvika diswa panda. Yeah. Jambore niko dibudza uba nikuisa panda uba. Kamse ari tere chiwemela nyana mrau ubva mrau ni kwamba ubva kadzi thandela dzinonga satsipi. Okay. Era ndito point out to come stop music.
yeah era ndi to pointer out uri nṋe na fili zwa vhukuma zwavhuḓi ri ita combination ya vhuḓi badi, blind you know, ra dzhena studio ri ita zwithu, you know what I'm saying. There's no denying that, and I really love the unity ine ra tshi nga vha ri nayo. Zwino nebe fili ubva kale ro thoma u recorda nga luṅwe luimbo lwo pfi Red Flag, ndi tshi kha ḓi dzula manini adara ra se ro release. Okay, finally a ri ḓe hafha noni kha Venda Anthem. Fili uko u mbo ḓi reinvite kha studio session tshawe tshe tsha vha tshi khou itea Tshitandani, Chedza Guest Lodge, kha under supervision ya muthu ano pfi Song na ini na inwi arali hezwi zwine fila kwamba zwi zwone zwori inwi nga nṱhani uri it was your studio time, you felt the need to take the song and put it kha heyi album zwo khakhe. Mara anyway, ra swika ra recorda dzoṱhe dzinyimbo, una dziṅwe dzinyimbo dze ra recorda dzi khou recordela nthu ya Mizo na luṅwe lwa Bela na mini, ro recorda nyimbo nnzhi badi na team na mini, ha fhedza recordiwa dzinthu dza project ya Mizo. Ne nda ndi khou bva ndi Pitori, nda muḓiri vhana ndi na concept up, ndo vha na chorus na mini zwezwo na mini. yeah Okay, re recorda okay, this recorda ndamba ndari luimbo ati ko tori ne lube lwanga, you know, as much as it is my creation, yeah creation yanga zvokuma, you know. Mara zwine ranga ita ndi zwa uri ri ite iwe luimbo lwashu roṱhe, ri ḓe na dzina line ranga ḓi soko ri Limpopo's finest rari, like hypothetically. That's why Chifa Bella Palash Tomachiri stadium status, Satman nominated, nobody, what do you mean? nobody does it better. The 16 bars prove that I'm the greatest. I'm Van the Land's finest, Limpopo's tightest. Yeah. Obago zamo u collaborate your concept up. Okay. So remember the Venda Anthem, Thamsera, the Limpopo's finest canara. This will be post and Mizo kanami. Resitu rarely owner rot. This is a album ya mutu. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Uri rimbo raro record wa kha beat ya download. Yeah, tona tabanya hono tuwa ingwe beat ngangi 1 2 3 ri koto mangala ri divo rolangana tirabe rolangana abe problem ndi musi rolangana kha chithu inini si itise zweralanganisa zwone zwa thaidzo ezwo. Yeah, so marambuso iba ya uri apo hu tshi create wa beat ri khamba uri khamsi ba fili vo shela mulenje kha uri hu vhe na u ṱuṱuwedza creation eyo iṅwe ine luṅwe lugwada lu vha lu sa iḓivhi. Ne mafhungo ndi ya uri arali na musi huna uri project manager hobo song, yeah, ho fana ndo founeliwa true, hu sathu bviswa album ine yavha na uluya luimbo khayo, yeah, you know. Okay, hezwo zwa Venda Anthem ndi tshitori futhi tshine tsha bora ṱari khou amba ngatsho. yeah, kha yeneyo album futhi fili wa mfounela u vhona iṅwe freestyle ine nda ndi tshi khou ita ḽiṅwe ḓuvha ndi khou ita ndi khou swikela zwithu so fili amfounela re ndakonyanga nditshi ḓa na panga nthu ya so heiḽa nini yena ni khou ita mini mini nda vha uri ndavha ndi khou shumisa thiyo mini mini hayi sharp zwa guma nepo ndi tshi thetshelesa album ya fili o dzhia iḽa hoku kana heneiḽa henokula ku freestyle kwanga u khou kuimba ene munhu, you know, no credit paid, nothing, u khou i owner sa yawe ene munhu. Nṋe ndi pfa uri hezwo zwi vha zwi unfair na zwone, you know what I'm saying. Okay, sharp. And then after nyana nepa a dovha a moḓimba luimbo ende zwithu ndi dinwa ngori mini nṋe thaidzo yanga ndi dzina langa ndi pfi mukonḓeleli, ndi a konḓelela, ndi a ignora zwithu nda soko ri you know, mara ndi a swika une ndi muthu na nṋe ndi a swika une nda borea. So amo ḓi mini amo ḓi recorda luṅwe luimbo ri vhaṅwe vhaimbi vha vhololela na dzinyimbo ene vho zwi ita public ule luimbo lu no pfi Venda Anthem asi lwanga ma, you know. Okay, zwi litsha na zwezwo. O ḓi thoma havha una really friendship yashu ya thoma u shake nyana, ho vha na tshifhinga tshe ra tshi recorda roṱhe. yeah,
aburi nengo uri na nebo ati nyagi usoko fara mtu nga mbiru ndiyazama uri okay ari soko zama futhi you know ngori ndiyazama ubana rutendo kha bathu ra bathu badhi chincha bathu ri adikono you know yeah mara chimwe chipinga zviyakonda so okay down the line I think room dipetsa ri chivo recorda navo not surprised ri chivo vuyelana na mina zwoṱhe na zwoṱhe okay apart from that nda release P Postman album ada release Misofil album ndiyamufonela ngazvo ndiri ini why ni chikonga nikokopa zvithu zvanga mama ngakona mwana ari hai nezdiva inspiration mama nani manko you know you inspire me nezdiva mini nyabo azviri zvine adzoto zvibudzisa vathu yazvo uzvibudzisa nne zvi indo ngamanda mara anginda uba kuzvi owner sa zvawe you know so unazvo ndiwana zvisa tu vasharp you know ngamanda ngori unazviri zvinobva intellectual property ndava ndohumbula nga concept zvitofana na zvino ndari ariri satsumbo Vembe FM yawana phala iwori ndiyone Vembe FM idofana na uri phala ikori ndiyone kana phala yafana na uri Vembe FM ikori ubvuma yone pedzi like kana Adidas ya tomori just do it yotsvera chitu cha Nike azviiti ezvo zvithu so okay ari uya kaizvo zvino ila nti ya hashtag P-Post for the people ndintu ine ndo creator after ndichirecorda rwimbo runopfi ndoenda kare you know ndatoma posta uri hashtag P-Post for the people ti soon after ndiwana mizo kutoma post hashtag Misofil for the people zvothoma izvo zvithu futhi zvorine ndiri P Postman album ari Misofil album ndiri hashtag P-Post for the people ari Misofil for the people ukuitia mini utova usina zvimwe zvithu zvine nangaita zvine zvava una vukoni wala muthu you know vukoni vhulunga manda anga achingadeva uibidza chimwe na chimwe mara hukofanira dova hashuma zvithu zvine zvabva muthu angasvika une ndonibva zvote zvine na uri kamsi nikosvika une natalutshedza muthu ane angasvika une adhibudzisa mbudziso yori kani nyimele inga ndila ine ni P Postman notoralo ni afanira usvika une kamsi na tendo uri vafili naho vasathu tu amba nga vone vane rine tiri kha ḓi to humbulela vani vona sa role model ini na zwitanganedza zwo to ralo uri whatever idea you come with maybe zwimwe vha nga ḓi zwi dzhia vha zwi shumisa kha thendelo dzavho. Do you think it's a situation ine ni nga swika hune kha msi na tenda uri zwi nga fhedzisela zwi khou itea ngeno nḓila nahone ini ni a tea u swika hune na tenda uri ni role model ya muṅwe muthu? Well, ara zwo ralo zwi owneni zwi ambeni zwi itani khagala ni songo tonga nikoto zwitswa na you know nisi pay credit kha hune zwa bva hone ngona ngwana and chimwe chithu tsho ndinaho nga manda ndi chori ndi chimubudzisa nga hezwo and nda no zwi vhona izwo zwa hashtag Misofil for the people adhiba ko zwi posta na mina zwoṱhe amodiri ini postu anongo bvisela vhathu khagala uri ini heila hashtag nani kho nyango ishumisisa ndakufanira vabvisela khagalani chimwe chifhinga vari kuita na vana mavana vashu ndikuramba ngo like for real zvavukuma ndiambori nendiso ndajia chitu chorala ndidoro zvifora mara ichi chitu ndichafili azvidzumbami azvo zvithu zvino khani nne ndiva ndikopfore nandichimufonera ngazvo chinongombora ndiri ndomufonera ngazvo and amodhimpindura nori hotoda na vamwe vathu chimwe chipinga vamodhidha vari yo Misofil ari kutoda Misofil for the vathu you know for the I don't know for the people or whatever you know rikosvika une ra zvipfesesa kamusi risvika une ra bvisira khagala uri nga matshelo ni ndo founela management wa Misofil ndichikomutoda uri kamusi ri tova na nyambedzano ri pfane uri mafhungo ane a vhori a hone vhukati ya vheiwe ndi ri nga aladza nga nḓila ḓe nahone kha zwavhuḓi vhuḓi zwino khou itea ndi mini
u itela uri vhathu hangei nnḓa vha kone u ḓivha uri zwino khou itea ndi mini ngori vhunzhi ha vhathu vha sokoto vha na dzimbudziso dza uri huna zwine zwa vha uri zwi khou bvelela fhedzi a vha tu vha na ndunzhendunzhe na u kona u ṱumakanya zwithu zwine zwa vha uri zwi khou bvelela vhaṅwe vha fhedzisela vha khou nisedzeni no rali sa muthu ono khou vusa mafhungo a Venḓa Anthem wa kalekale without knowing uri zwi khou tou ṱumekana ndi mafhungo ono khou tou continue a tshi ya phanḓa. So just so that I could also start to fhedzelwa nga tshifhinga uri ndi wrap up zwithu zwavhuḓi vhathu vha pfesese conclusion ngori ndi khou dinwa badi na ngori the reason why ndo ḓa hafhanoni futhi nda sa khou nyanga u zwi entertain zwithu nda sa khou nyanga na uri zwi bve ra sa khou fanela u swika huna vhathu vhane vha pfha ungari kana ndi khou ṱoḓa spotlight kana mini ane athi muthu wa so athi shumi ngo ralo futhi na muzika wanga thi u iteli hezwo and then the other thing is vhathu vhane vha vha kha mbezwo vha sina na background ya uri ho itea mini a itea mini na zwino so a thonga kona u covera na zwinzhi zwine zwa nga vha zwo no ḓitea zwine ha vha zwiḓivha nga nne naye and rasa ḓo vha ri afha arali dash o vha songo leaka heiḽa nthu you know what I'm saying nne fulufhelo langa zwavhuḓi u vhuya nda thoma nda ita na dzi Venḓa Anthem na mini na zwoṱhe nda ndi khou nyaga u phusha bono la muzika wa Venḓa washu rine vhaswa kana I think ro no hula zwino ari tsha to vha vhaswa ngo ralo but ndandi khou nyaga zwezwo zwo ri ise muzika wa Venḓa to the rest of the world niko kona ṅwana ngori ri vhanzhi ri tshithu tshithihi ndi hone ri powerful bad ne ndi khou nyaga unity ndi khou nyaga u vha ri roṱhe a thi khou nyaga olwa na muthu ndi to vhori na nne ndi muthu ndi a kwata arali ndi khou itwa tshiḓela you know what I'm saying ndi out young ila mama ndi bva kale ri roṱhe you know what I'm saying and it's just unfortunate zwino uri haya mafhungo o mo ḓibvisa hezwi a rongo kona u solve ngari ne vhane in behind closed doors zwino ri vho to fanela u zwi solve tshitshavha tshi vho ḓivha zwezwo zwine tsha ḓivha zwone mara ṱhamusi mudzimu vha khou nyanga zwi tshimbila ngo rali ne ndi ḓo ri ndi khou ḓi thoma u humbula ngeno nḓilo zwa tshi ḓo fhedzisela zwi henefho so athina power kha hezwo arali nda tshi nga kona u zwi reverse ṱhamusi nda tshi nga ḓi ri zwi reverse but ṱhamusi zwa zwi khou fanela u ḓa hanefha nne ndi tshi rekodela luimbo nda ndi khou bother and I don't even think that the one to release and na zwino tina na intention ya release na zwino ndi soko pfuri na I to delete your project you know what I'm saying so I hope reaching a kono swika une ra respecta the creation za muṅwe ri si tswelane ri si ite mini and ri pfesese uri roṱhe ri kona zwine ra kona zwone and zwi takadza muṅwe na muṅwe a khou ḓisa zwawe muṅwe a ḓisa zwawe zwa original ra zwi ṱanganyisa fhethu thihi you know then vhukoni hashu a vhonala roṱhe nga nḓila yavhuḓi ari khou nyanga dzinndwa mavhana hashu ri nga nyanga dzinndwa ri khou fanela u vha ri roṱhe uri ri takuse ezwi zwithu roṱhe like for real but anyway one love to my brother right there and I hope Venḓa music or Venḓa artists reaching a kono u unite roṱhe right or ho muzika uye to the next level nandi arani ndi gumene kosko da lwe shanga banda people so do swika hune ra lwa nga nḓila dzoṱhe uri khamusi ri dovhe ri wane vha feel khamusi vha ḓo ḓivha na zwine vha ḓo amba ngauri roṱhe ri khou pfala ri tshi khou ḓi amba zwine ra khou amba zwiṅwe khamusi anga ḓi tou vha mahumbulelo zwi ḓi takadza ene muṋe a khou ralo swika hune a vha na maipfi mararu ndi a fulufhela uri swonda i ḓaho ndi ḓo swika hune nda dzula naye ra amba zwine zwa vha uri ri nga amba hopefully zwi si nga ḓo swika hune zwa create a dialogue hune ra vhesa ri khou tea u dovha futhi ra amba na zwitshakatshaka zwinzhi zwinzhi ndi jem thetshelesi hafha u bva afho ri kona u vala ndi masiari ndi masiari avhuḓi nga maanḓa uri ni ndi khou pfa nyambedzano ya mafho na phesi nga nḓila ine zwa vha ngayo hafhanoni ndi khou pfa ungari yo vha no fheṱana hafho kha vhoramuzika vha kale uri nṋe dzi sa dzi fene ra sa zwiḓivhi mara nṋe fhungo ya Venḓa Anthem
yamjela trade chipangiwa ka album yenizo rarudita mara risina vhutanzi mara namusi ndi ndobvera kagara kushikonera libwese nga maanḓa tshifhinga tshavho tsho ḓuvha tsho vha tshiṱuku nga ndavha ya tshifhinga fhedzi ari kushikonera libwese nga maanḓa u shela vho mulenzhe keno mbekanyamushumo shap kushikonera libwese nga maanḓa P-Post yeah ko libwese nga maanḓa tshifhinga nyambedzano iri tshi shikonera idzudzanya o vha si mafhungo a uri ri khou ṱuṱuwedza uri hu lwiwe ndo I thought hone yeah re Venda re American, you know. So yeah, and chingo chine ndanga chiamba ndi chori I hope richinga ita mango mahita nonga chobilingana na not surprised na mini zwote yeah and rezite nga ndira yone ri dzure rina lufuno na unity ine ya todeya na upfesesana kha zwithu zwa so for the future or zwithu chimbile ngangona for the people yeah jambori arali zwiezwo arali uwezo jambori aubve #Belafonte for the people aubve #Tman Gavin for the people arali uwezo kana ripfe khamsi ḽiṅwe ḓuvha I ḓi tou vha idea ine ndavha nayo khamsi ḽiṅwe ḓuvha vhe ni vhavhili ni nga ḓi humbula ngeni yo nḓila ni to bvisa album ino to pfi for the people no swika artende mabana nne ndiko taburi none atishaye kwambesa ngazo nne ndisoko pfesori point yanga ndi yori nne ndi nyaga uri chiva rotho pirisa zwithu zwote and that's why namusi rodita richirwa rono the jura ri khudi record rote regardless of the differences zera yara banadzo ndikho nga maanḓa people straight chena tshifhinga zwa zwino ndi mivhili fhedzi minute ubva chote kha uri ni avho ndi awara yo thoma rono ratela chote kha mbeka ya mishumo ya sports preview na mkhetho wa Rabuhali asili dinga ubva kha P-Post man akoda kha bona chiri chobilingana ubyoshikela nna bona ri chotangana sonda idawo nga mitano minute ubva chote kha uri ni avho ndi awara ya vhufumi na vhuthi ubyoshikela awara yo thoma lano swika unele ya sia randoto